Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Мы нуждаемся в Слове Божьем. 2. Второе. Avem nevoie de lumina profețiilor pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru noi ca un marcaj de conducere în viața aceasta pe calea aceasta. Мы нуждаемся в свете Божьих пророчеств как знаки направления в этой жизни. Și 3. И третье. Este foarte important. Это очень важно. Deci nu uităm cuvântul lui Dumnezeu. Давайте не забудем. Первое – это Слово Божие. Lumina profețiilor lui Dumnezeu. Второе – свет Божьих пророчеств. Și 3. И третье – Avem nevoie să ne ridicăm mai sus. мы нуждаемся в том, чтобы подняться выше. Că atunci când ne ridicăm mai sus să ne întâlnim cu Dumnezeu. Чтобы тогда, когда мы поднимаемся выше, Personal, чтобы мы встретились fiecare лично с avem Богом. nevoie de lucrul acesta. Каждый из нас нуждается в этом лично.